lại mẹ con đó mayam kana lagi lại ngasi sa question siya na daw ko ngasi sa zoom daw ay sa jada rin sa ko cái quarter sa dana ko loy na magse semi ba semi hiji na thugai dana sing nung khatang churaga sing je changnya ba ata loy na ne nung khatang chura su ing je sing pe ta oya ba amna kut khara ba adu do si semi ni itar to ka khadaraga ban phang ba ni mata de su pai le ba do mo na tabak suri ya mai gi mo ko chaya ma na tabak suri ba semi se le ba ko ni system ko nya se hun ja ka suri ba ni mo na tak na suri dani yang kana laka ta mo ju pun ka ta da pun mata da mitrang wa di ba एक क्वेश्चन सेमी में ना सेमी cari itu depan ini karena masih yang video ini live tabas ini kok hakum thagi ba live tegi kisi live thagi mana ado do live thagi mamanga de ni inform tawi hai pa ado ai di inform taw ba do taw de do sangma matam dang hatang thage na sang pani hai biang kana no wai sa se in the wind, text Amir say hi. Hello, Amir. আমি বালি কই দিম ঢালাই দিম হ্যাঁ বালি কই দিয়া ফোন করিয়া কই দাও দেড়শে মাই যাও দেড়শে ওই যাবো তো ওই আচ্ছা ঠিক আছে কমলা কমে এক মাল বালা খায় জায়গা নেই আচ্ছা মাল রাখা এখন বালি আইলে কোন কই রাখবা আছে নি জায়গা আমরা কিছু দিয়ে রাখতে জায়গা রাখছি আমি আচ্ছা তুমি সাইড করে তুমি রাখি দাও আর ইয়ো হ্যাঁ খাইবার জল মামা মুনি ইসিং থাকনাও আমতা দুরেগি বাতাল মাছ আমদা পিরো বাবা গাম্বাই রইছিন আইনা দেখছে ইয়ো রাধেশ্যাম শুনো খালি বালি লগে সিমেন্ট নুকু কই দেস না তারা সিমেন্ট দেয় না কিটা লাগি সিমেন্ট ওখান থেকে আমি ওটা কেন নিব ফোন করলে আচ্ছা ঠিক আছে yumda ita pak suri ya bako aduna Amir ji hi hello आप कहाँ से बोल रहे हैं
एक्चुअली घर में काम हो रहे हैं, काम चल रहा है, इसलिए उन लोगों के साथ थोड़ा मैंने बात किया। पता नहीं आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। एक्चुअली मैंने थोड़ी देर पहले जो बात किया था वो बंगाली में था, ठीक है। बंगाली में जो काम करने लोग आए हैं ना, उन लोगों के साथ थोड़ा बात किया था क्या क्या मटेरियल चाहिए, क्योंकि फ्लोर ढलाई हो रहा है। क्योंकि हम जिस घर में रहते हैं वो जब बारिश होती है तो पूरा घर में पानी चले आते हैं, इसलिए हम फ्लोर को थोड़ा हाइट बढ़ा रहे हैं। ओके, चलो ठीक है, कोई भी मैथिल नहीं है। क्या क्या नाम है आप लोगों का? नाम दो। ये दानी, हाय दानी, ये क्या नाम है? मुँह में भी नहीं आ रहा, कैसे कैसे नाम रखते हैं आप लोग? एक्चुअली मैं क्वेश्चन बना रही हूँ ना, इसलिए because আমি গিয়ে সিমেন্ট লিয়ে আই। আচ্ছা ঠিক আছে, সিমেন্ট এখন কই বেগ আইব? 6 ব্যাগ আনবো। ডাইরেক্ট সব লই আইতা? ডাইরেক্ট 6 ব্যাগ আইবো। আচ্ছা তো তো ঠেলা লাগবো পয়সা তো একবারে আই আপনার পয়সা। ও তে শুনো, ঠেলা আইব নিতে ফোন করি দিও না, আনিয়ে দিব। আমি গাড়ি আমার গাড়ি আছে। আমার গাড়ি কিটা কোনটা? গাড়ি আছে তো আমার। স্কুটি? হ্যাঁ। ও স্কুটি লই আইতে? সিমেন্ট না আমি কইয়া দিমু তাহলে দিলে ভাইয়া। ও তো ফোনে মাতা যায় না নি? নাম্বার কোনায় তার। ওই 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 ঈদগাহের গুনানি। এদিকে গুজে ছেলেটা। ও দাঁড়াতে আমি এখন ফোনে এরাম আমি কই দাও আমার দাদার একবার ফোন লাগাও। ওটা সিমেন্ট আনি যাও। এখন পাঠাইবো তারা, চার যাইতে লাগতো না, কষ্ট ও করে। বেকার হারানো আমি কাজও আছে। ওই তোমার দাদারে লাগাও ফোন।
Kana mata leitraba zalo. Kana aigi channel se aigi comedy video kana jing ba jauge khudam ta thangat piro hi toro madhav that apapil bas madhav the last number kita 47 nani. phone to kena ni phone uठाइছে না ও লাগাই তো phone ঢুকছে নি ও তো টাইম নাম্বার নেই 47 757 47 কই নম্বর ও বাইরেছে এখন বাইরেছে ও তো লাস্ট 47 ও ঠিক আছে তো উঠাইরা না Mama mo ni papa tam ta ring to simen ngi nam ta to ko Ilag kayo. Hello, Papa. Huwag to phone yun, doorste. Rate sa? Oh, mato. হ্যালো কাকা সিমেন্ট ছয়টা কই দিও আনবা লাগিয়া নাইনি Oy, no, na re, ase. Phone ko mara dev dekhi. Oy, kano it ko lagi haru edu kanu number leitra.
on tàu rồi họ chắc chạy nó on tàu nini na au asai di ai nangang se nini talam da nini na hai neton hai तो रबा दो nini अभी आप कहाँ हो घर पे हो क्या और आपका मम्मी कहाँ है nino net gi mung do budot ka re like 6 second Sige ay krimo kay de tapos sa kan manina nung jeng de ay like ang bakit dress ni tapos siya nagalay re number B credit market check kasi here credit खाया है नहीं तरह खाया है bali kalay do kanam lakti Mama ni sab kya podna dear treasure again about the
ma'am. Sango. Se ini question semi member ko question semi the question ani ini semi class ani thaki semi do hojik mala date 19 degi according to academic calendar gi matungina ko date 19 degi exam lo gi lai ko adu do question do ina sem do di monday da question do headmaster to submit to me aduna ina si thabak kala sukanna ai question sem da ba chade ngasi ga hayenga ai question sem do ko actually ma'am ko aina latta lak maram se te kasumdi haini leke adu so aina kale latta lak ba su jati ko do as a government teacher aina government teacher ma di urbanina ko ai kinum de katang haini mani kai ni hadi auji ayam manane akogi ai school se mete ron ko akogi sagi imaroni ima loan sida mayamna tamising sa angang magi mama mapasing sa tamising sa ko tamalising masasing tamalising sa do hojik ni no mono magi adum sehi gi satas masing si likhare ko likhare dagidi plus ma ko gi guardian parents sing gi mogi wakal da suni angang sing se mate ron tamamoti english taman mana phare haina mogi wakal da se asi khale aba ado khanbam thoi kari school da angang sing thimba lakpa guardian sing ko amane dum jawi moina su dum jeng ka hai oza sing se lai tak gi chang se katang wat mane dana ko ai moi gi wai du ai sap sana support tawi ko ke gini hai di class manga uji primary da khala se ba ko primary da class manga ni class manga se ko gi nursery ha pa class manga ne ba class manga du ga ko gi oza hu ka ko do oza hum khakna ado ht tu di madi masing pa ta baka sab mana re kai ne ht mogi thabak to rosik online da process ngale ga adu update to ro ngale ga utilize to ro ngale adu mange edi chame ba aduna ht gi thabak se adi moida akoi class se thawina class lo gi matam se phang da ba aduna magi machine da koi na pa ta ko aduna hojik oza ani khakna class manga pu ba se ado kamaina handle tawrongani ado class ama da ko class ohum da oza ama mamaina para se ba ko sonda class 6 ni di class 6 ni course ni ga jawraga class 6 ne ba course ni leire adu ge class 1 2 3 4 5 si class taruk sida oza amana oza ani khangna class ohum divide tawraga adu do subjects no class 4 5 3 2 4 2 3 the class ai subject mari ne ba subject mari do oza ama khangna class ohum pura pai do wabham thokra natraga nungai bham thokra ado numit chupuma ai school hek sang badagi adi akosu thagi ko government pi bani na ko chu lauri ba paisa tu mamal lu khang na ko chu ta imi ba ngam na ma honar ka ta imi ba kana ko mana agi life si jing su ko asida mayam haibi lo ko do ai akoi matung na de ko ai di private school da ta usi de class puting gi osa ama mami even subject puting su separate oina thammi ba ko ai isa so private school la su ra ne ai su tu khang ya ba ado government gi thabak kana no pam da ba government gi thabak pang matung ai private job to resign taw matung ai government join taw da ba taw ro matung da ai di parents gi wakal da masa sing se ko ai di government school da gi tamhanin da pi wakal se kari maram da gi lai na to ai hu khang ya ba cái này akwai school la guardian sing no la ko da moi gi mamita ne moi gi macha sing do lai se ai di jamna ta ani nya ba ado oza ani khatana class ohum da maintain to ba se asi jo yam thina wai ko ado edi nakna leiba oza sing di school ga within 2 kilometers 1.5 kilometers even school ka thangna leiba oza sing di na mo gi ka some problem oi ko moi di nimit chu ma class ta ur pung mari manga bu tak to ke education na te ba but kilometer 45 90 kilometer saki 40 above kilometer halak 40 above approximately 95 से 90 किलोमीटर लौर से असगी जर्नी तौरबा ओजा खंगे मैडम खंगे मखोइना वाना तौरगा ने अंगांग सिंग दो होनरी मेबा को
मोइन अयुक्तगी पुंग मापन से थोंबसे याम थिन वाजाखरपनेबा गाड़ी दो नों फादो गाड़ी दो अतोपदा भाड़ा चखिना रिजर्व चखरदी गाड़ी लेतबदा क्या जम प्रॉब्लम होय तेली चप गाड़ी दुना नो मखं मिस तौबदा गाड़ी की सु थोंबगी करी गाड़ी दन चतुन ngasi di ekoi गाड़ी दो लेरमद्रे ने न हाइदना अफंग गाड़ी दुको चलगा एनी हाउ तौदुना स्कूल अवार्ड चंगी मेबा चंगबगी मनुंग से चंगीबगा एगी mas ai hai se ai duty ni ko ai na tab jaba ni ko mayam ai na sia tab se changi baga ai se khatang late oi ba mi manga am son thara ba 9:15 ni within 9:15 manung de ai moi smd do nang na chu hone gari lambi na phang de 45 km ram to bai se even ai na pung tai ma khai de chatta da chatla ga school do jawri na ba changi baga ai khalle ba ai ga ai kan angang sing se ai nga no me gi ai na lai se ai duty ni ko angang sing se de PEP ba angang sing do ai gi su ai icha ha gum ne ai na khangya ba ai na angang sing da kamai na hai ni angang sing do kamai na loi na raga ta kani hai do ai di changi baga ai pham de ba oza hai se chia da pham da ba na te ba sala ka ku yeng yeng sala ga angang sing ta ka da me ba do ai ta e ba ta ga eng ga ai pin de ba ai na class ama lo raga ai na angang sing do ai na english khang de for example ai english subject to lo ra ba ai na english subject to lo ra english to ai na lesson wise angang sing do pura fajana aigi manak ta kausalaga natraga angang singdo ko aigi moi katang close rate table da chiara manak sala manak ta moi busu kai ina par ta ingi da ai da class am da munna explain da una ta ingi da atopa class to moi da matam piba matam sangde ba moi na di hai ba moi da ina ma karam piban ina ma pira ka ta jabra kari ina moi di hendu lesson i hengadro machin da pa ba ngamandu i hendura then adu khaki problem se matang da lai ba aina angang jing da pa na reading khang de ka ding explain taw na ta ingai da asong ki keno do gap ama sakhiya ba moi de ai onchen ma sang da ba to class ahum du ga class ama de maintain da class ani do angang sing do kai taw na lei ni asi chawr bo hang ni ko do asi government na ubi da ba asi ga class ama pairing da period ama za 45 minutes ko 45 minutes so aina so na angang sing no langa ku da ai so na mind concentrate taw ngam da ba kari ma du matang do oza ahum na class ahum na mai gi class puna ga di adu di khara pai ka sum bas na problem leke even angang sing do phajana mamuta na gyan ta na ta ko sungam ngani plus angang sing do su langoi de angang sing do su phajana larik ta mayek sing na mamuta na khangane ba adu di na tre class ahum da oza amma khangne handle to ba sa yam jam warang mani ado su ngamna mo hone ba ado laiba parents sindu da ri oja sing se lai se tak te na but oja lai tai tak ta banate class ahum pura oja ma kana class ahum handle ta wai de tam sati na wai ba ado na class khuding ni oja ma mom pibi da de government school kari gi chhatra ngasi no gi chhatra likha rakte no asi government fulfill to bi de ba chhatra नोगी छात्र लेसलक्तरे स्कूल मुथरनी हाइबे मयाम पन वायबा अचो सोबा यूनियन के यासु वायबा दु खंदेबा मोइना खलेबा प्राइमरी द वे वजा मखन लोइ ताक जाबा सिबो अदुगी मतम दो होफुरे अकोइसु तमै वजा अमा खतना अकोइ क्लास मंगा अकोइ हानदी क्लास मरी सु ओले मे अकोइ तमक मतम द क्लास 4 सु ओले मरी सु क्लास 5 का अकोइ इंग्लिश फंगेबा adu matam do di ima lon khatang ta ni na loina jaya ba ai na adu paro nang sida law na adu loina kausala ama na khakna handle dor ko jaya ba hojikti nursery degi akoi gi course ni degi english happy me ba english ki maite hojikti maite me ek su jawre de di kano maite ron de di ebs khang de akoi se subject pun mak se oja ma kana class ahum na ne subject pun su tas tar nei du ba adu asi kyam na problem orang mani ado achoba phamna ba kangbu sina moi di khang de ba moi asidi ka sumna te aidana adu maina haibi ko no mutang laga kana primary ge da am ta class ro lao angang sing je pik ba angang sing yum na handle to ba mama ma pan handle to ba war ba angang sing do school la thado ba moi school ja khara ba ni he santi school thado ko hoi adu mo wakhalon da sumya ma school da thari ba school lo lak ba du ga school lu ga angang sing do ado hojikti parents and guardians sing jab sati ne allow roya ba asi school lai kadi tak te de mo su khata pha ge jing ba
ngasi class ahum do maintain tawriba oza duna honariba oza duna ngasi class amagi do ai homework piba ngamawdare atopada honari ngana phara phara no asai pa gi do yumda parawo na haraga thadu ki basu mayam ama jaro ngani ba angang duna mayim chalaga angang pikba angang duna adu ke sum changwa ba sanari ngai do ngati kawr mani yumda chalaga mama da maman hangani ngasi kari to hol kya dana mama adu to holai homework pira klan mama pira ke sum leite paninga ge du kana da blame tawi oza ta hai me kja oza no school da chalaga angang sing huma ko pida ta angang sing jum da la ka lai pawa ya de asu mana su problem oi da bana te ko koi sarkar ne te su ba acho ke no sin te su ba the private school gi changam na raga yeng se ba private school di moi nga sigi no mi oza ma ka class am gi oza ma se lo se ba sabje ko tingi su thamimi atu to thok se ba class ko tingi oza ma mo handle to ren lo se ba class ko tingi ai class dum tang ai na na jab da ngasi period sima asi period lo din adu period ne na ganti do tai be period khudingi bell ring to ye ba ring to ga to khange ba asi re si angang sin mo gi mind le ba asi period se lo da du subject to putok ti me na adu akoi primary de ke no bell king be ke no leite ganti je be ke no leite adu akoi oza sin na ghari do jinga ga adu ga asi gi lo shalo adu gi period to mathang period ki puthoro ai na adu hai be gi mathau ta ya ba ado amaduna angang sindo sonda class ahum do oza mana sonda gi lo takadra ma bu takadra asi problem ko men na ude ba ngang ri am thina songning ba kai da khoi hoji nong nong wi mutha da ati chumula kini khare ne ge lei roi kadi gini hai di class khuding ge oza thambi de class ani kana na headmaster sima like su tak mi lei be assistant oza ani kana class taru ko ba se kamai nunga ra mudra mati de asigi manung de adu observe to da ngale adu observe to ngale ada observe to ba tha khuding observation adu su online da upload taro photo ga kana upload taro adu taro oza ke dum jen no parents sing na mai masa school le puthok da ke su waro go leite ai na waro de comment da class khuding oza pipi class khuding oza pipi comment school kar gi faroi asi manung da su ne lekraba asigi manung su oza khara su leiri me ba takning da ba kwai ki tan ba lazy oza leiri me ba ngasi no magi laga as ngasi ge hawa de lo de he ai dana adu khan bis mi su lei ba ai era ka da bana ngasi no magi kabak ta dana lo ha di phare ai gi tha phare ai khare ri ta ngai re retire ga da ba beton di 70 e bap tani moi chari do ba moi ngasi no magi ai ngasi angang chin ka shumba ta ho de be wakal phau do oza su me am dhamam le ba laga attendance pina maga adum chakhi basu adum leba adum moi gi makuk to ga khanda de ba ai su beton char mi ko mena ai bu paisa pi ri ni angang sing lai tak na bi tha thai beton pi ri me ba chu tak tak da phama beton char ba mai wa khal do kal ma wa khal la maga sak ula maga adum chakhi ba tha tha gi beton ni paisa de ai beton changa ba mi ku ni pau di lo ri ba asigumba oza sing lai ta ba na te le ba aduna ni nomo nomo gi ne meteron gi school government school gi nomo nomo gi muthara ka ne not only apai meteron gi na te atopa bengali school ju nomo nomo gi ne dikthare ye ba bengali school na ne hai hai na khara phamane ni kari gi ne de ne akoi meti masa su bengali da tamhan baga su thama am yawi bo ne ba moi du de abu hena ngangi ba ai chin se yam tin ngangi ba ngangi de ai gi isa gi lo no ngangi ba masa do tamhali de mi maron do tamhale ba ngasi jo da mayang amana ai khoi meteron school da tamhan ba jaw khara ba hai ra ba nong ta ga ba যাও রে ভাই আমরা মণিপুরি স্কুলে আমার বাচ্চাটা পড়াইতাম এই বছর আমি অ্যাডমিশন নেওয়াইতাম মণিপুরি পড়াইতাম কানা যাও কি আদো আখুইদি আস মেতে রন তামা কাদো দা mayang no taman lune he mapan thara ko da mayang no nangang di men makok tu yaw ba yaw di bo mi maro no ga kaya phajana se man puja ta da ga lai to kan na masa do tam na thari so masa do na mayang no khani da khani
ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯉꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯊꯤꯟ ꯄꯦꯟꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯊꯪ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯥꯡꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯨꯝꯗ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯍꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯄꯦꯟꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯑꯝꯇꯗꯤ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯀꯔꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯐꯅ ꯆꯠꯀꯅꯤꯀꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯕꯥꯏ ꯕꯥꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯑꯩ